yanje ndi Lubega Sarah ADHO MCH Bwakyegerwa District ninga shi omuhwezi wa mukuru by'amagara ahabwa district ya Kyegerwa. Kyegerwa ni district ebonde outbreak ninga kubarukaho k'obusheru twine cases 9 okutugamba eshaheegi konka omu cases ezo 9 twaheze kumanyisibwa ngu hariyo signs ninga shi okumanyisa okworeka ngu abarwaire abo nibasa kuba baine obusheru. Twabihaho samples twazitwara omu central government ahi bakukeberera endwara ezitari notifiable ninga ezikumanyisibwa konka omuri ezo tuboniremu cases 3 ezibaire positive kandi abaana abo Mukama asiimwe barigye bayimprovingire aha mibazi bari omu buheereza bw'abashaho kandi twine amasiko ngu nibaija kubagye ahakabaho niboreka okubagye. Shana omuri abo 9 hariho omwana afiire konka ogwo omwana afiire tutakabonere results kandi kuzigiire kwija ezibaire zitari omu zibaire ziri positive so nituteekateeka ngu nabaasa kuba ayisire obundi oburwaire konka kugira ngu nawe ayiziire omu bwire obu habe hariho okubarukaho kw'obusheru. Tiimu ekureeberera ebya surveillance ninga shi eby'okucondooza ahabw'endwara zikubarukaho yo neekora bucuuka ihembe ekwataniise na RDC omwanya ogu kureeba ngu tihabaho okubarukaho okundi okw'obusheru kandi n'abaana abaine obusheru abaine n'abatakakwasirwe obusheru kugira ngu baguma barigye batiine kuba basiisikariirwe munonga. Itwe nka DHT ninga shi district health team aha Bwakyegerwa turiyo nitukora n'amaani mingi kureeba ngu haabaho obutebeekana omu baana baitu omu district yaitu. N'amazima twinemu challenges za human resource ahaka Kyegerwa ni district emwe omu districts eziine abakozi abatari eziyambwaho abakozi aba implementing partners. Tunikira kuba nituyambwaho abakozi aba MTI kandi yarekuriire ninga shi yakyendiize aha support yaabo aha bwa district ahabwa directive eyizire aha bwa President Trump wa USA. So abashaho bingi ababaire nibasupportingwa MTI na UNHCR bakastopingwa so kyareetera abashaho baitu baba bakye konka nituraganisa ngu abakye abu twine nibaija kukora naitwe kureeba ngu twarwanisa okubarukaho okundi kw'endwara endiijo nk'obusheru. Tushangire ngu omu district yaitu twinemu ebintu ebiriyo nibiteganisa kureeta abazaire abamwe batareeta abaana baabo aha kusirikwa. Enyuma tukaba nitumanya ngu obusheru nibusirikwa omurundi gumwe konka emyaka nk'eshatu ebiri enyuma bakareeta okusirika obusheru abaana emirundi 2. So abazaire abamwe omu district yaitu tibakakimanyire ngu bashemereire kuba nibagarurayo abaana kusirikwa omurundi gwa kabiri. So turiyo nitugyezaho kureeba ngu abazaire boona omu district yoona baamanya ngu abaana nibasirikwa obusheru emirundi 2. Nibingi turiyo nitukora kureeba ngu obusheru obu tibwajanjara kukwata abatakakwasirwe ebirimu okugambira abantu ab'omu kyaro ab'omu byaro abazaire families amashomero oku bashemereire kwetantara oburwaire obu okureeba ngu basirikisa abaana baabo emirundi yoona okureeba ngu kubamanya ngu hiine owagira obumanyiso bumwe obukuteekateekwaho kuba burikureeta obusheru yareportinga omu office yaitu kureeba ngu twakora ebi tushemereire kukora kureeba ngu twatambira ki abandi abaana obutakwata oburwaire obu. N'amazima twinemu amadiini gatari gamwe na gamwe agatwire community mbwenu owningire community kugira ngu abantu bo nibahurikiza ediini egyo ebi babagambira kukira abashaho ebi babagambira. Turiyo nitukora munonga na office ya RDC na community leaders kureeba ngu bashoborera abantu ngu okuramya n'okuramya kandi n'okuraguza n'okuraguza. Okuramya tikukuzibira kuraguza kandi okuraguza tikukuzibira kuramya.
oramye ruhanga wawe kunkota kabura kuzankahi omwirwaro so cyo tukora ho munonga haza ntwenda kushabana nabo ababa bedinejo ekuzibira abantu kuzo mwirwaro nyaburi mu mutwere ruhanga nawe nayamba bari kweyamba kugira ngo mutakara ruhanga wanyu konka abantu mbagambire kuzo mwirwaro ko mwirwaro niho bakubonera ubujanjabi hari endwara ezikuragurwa yitwa umuntu tugira ngo azo mukushaba twashanga ati indwara kana wabo indwara noraguza kunkoshaba ukushaba nako it is part of management abo kwantugira ngo we treat umurento muragurra psychologically bono bwongo spiritually ukono kushaba physically ukono kumkwata babona amagara n'ebindi so okushaba tukuzibira konka batakureba ngo nicyo kiri kikuru biraguza then uzo mukushaba ruhanga kwere uyinimbazi yo nomera ajamani ajomo yo rukwera ukiri area yabanze kuba affected aho twabanze kubona report bagita Ruhangire sub county haza Ruhangire sub county ejo irware muri health center 2 ni abana barugira binjiho then Kakabala Hapuyo na naganda marwara gari around Ruhangire konka noreba cyegerwa ni district n'abantu bakutambura munonga habwane cyayemirimo yabo okushubura so nimba nintura Ruhangire konka shange nishubura kachaka tu so tugizire ngo amarwara rogona tugakwatire hamwe kureba ngo gona twakora ikintu cyo kimwe takafokasinga hariye y'abarire barugire munonga konka Ruhangire niyo barire babire niyo barugire munonga ababo tebakabihiro samples bona barire baryo mu makagabo tine baryo mu irwaro bona baryo mu makagabo konka babakoratira niba kwita follow up babakoratira babiyaho samples babatware imbazi babaha counseling babaha advice ngwene bari nabo konka babaragurra kurugo mu makagabo tukuyambaho VHTs na surveillance focal person bitu akatwine surveillance focal person zibana mu district yona so buri umwe nakwata sub county ye kureba ngo abarwira hiba yo sub county ye ejo yakwata sana na VHTs babaho buyambe ushimukana butumwa bona echo bareba ngo anabakoro kandi ngo bavuga kwimisa first phase second phase n'abagore kandi twina bavuga byaro ko n'abantu bavuga ichango mnonga chikureta abantu batazo mu communities ninga sheba kweta outreach kubona ubujanjabi namazima cyegerwa iki district n'abantu bingi batari bamo twine impunji nyingi twine abafuriki bingi twine mbwe n'abantu bingi batari banza bazacegerwa so kimwe muri tutekateka kugira ngo tubakuzo mu outreaches abashaho nkoko n'abagambira abashaho binja twine bakaba yaba implementing patterns abarugiremo kandi koko nore cyakatu ine abantu binji munonga so abashaho bari yo sofa babaso butayamba kujaja babarwire bona baryo mu cyakatu kuko kubashimira kwano bakora so ubundi nabo hogweremwa ahubwo kubango ni bake umunamba konka ikindi nko kunakugambire nyuma abarwira bamwe bakine ukukwe yangirira niwe pastor wanje akangira tishimwe kuzo mwirwaro pastor wanje akangira tishimwe kore iki so hakirimo cyo kugira ngo niwe tinkuza kuza yaka pastor wanje akangira ngo tishimwe kuba neza so tinkagira ngo nobweremo bw'abashaho bwonka nabumbu basa kubamu maybe konkana n'abantu bonka ba community bo bonka tubakamanyira cyo bakwenda akabantu so cyo tukora na mani in fact cyegerwa ni district mu districts izibarisha forengire VHTs akatwetene VHTs bakuzire mbweni bakuzire so tutiremo abasigazi bato abishi bato so twina masikongwa babato tutiremo umusayi muto ntuje kugira impinduka mpango yitwa akora ki twataha aha district yetu